I opet Hastur Mini je uspio da izvuče te neke note mojih omiljenih tečnosti. Nakon velikog uspjeha koji su ostvarili Maltolang atomizeri Sirena 2 kompanije Digiflavor i Berserker kompanije Wendy Vape, sve više proizvođača atomizera želi dio tog Maltolang kolača. Veliki pozdrav Raja i dobrodošli u današnji video u kojem ću vam predstaviti mini verziju Hastura kompanije Cthulhu Mods. Idemo uraditi unboxing, pokazat ću vam šta dobijete sve u pakovanju, postavit ćemo jedan build na Hastur Mini Maltolang RTA, onda ćemo se vratiti gore sa pozitivnim, negativnim stranama i mojim zaključkom. I evo nam pakovanja u kojem dolazi Hastur Mini Maltolang RTA, prepoznatljivi logo Cthulhu Mods, njihova hobotnica. Pakovanje je poprilično neobično kao što smo navikli na proizvode kompanije Cthulhu Mods. Nazad, krebelca sa kodom za provjeru autentičnosti uređaja. I to je u suštini to. Unutra pronalazimo uputstvo za upotrebu, produženu garantnu karticu, kesicu sa dodatnom opremom u kojoj pronalazimo rezervne O-ringove, 2 rezervna šarafa za postove i legendarni plavi šaraf ciger, jedno rezervno zamagljeno staklo, rezervni 510 drip tip napravljen od stainless stila, jako interesantan drip tip, i zvijezdu današnjeg videa Hastur Mini Maltolang RTA. Napravljen je prvenstveno od 304 stainless stila i dostupan je u dvije različite verzije, stainless steel verzija i crna verzija. Kada je riječ o dimenzijama, širok je 22 mm, a do drip tipa je visok 30 mm. Na samom dnu pronalazimo 510 pin koji je napravljen od stainless stila, viri, ajmo reći, dovoljno kao i ovaj izolator koji ga okružuje, navoji su ok, i natpis Hastur Mini Maltolang RTA kao i serijski broj. Gore pronalazimo 510 drip tip koji je napravljen od Delrina, a koji sa top capom povezuju dva O-ringa. Ono što možete odmah primijetiti jeste da je rupica sa donje strane drip tipa znatno manja od ove rupice gore, a to će za posljedicu imati veliku količinu kondensa koja će se stvarati u ovom top capu. Što se tiče top capa, on nije preko navoja povezan sa platformom za dosipanje tečnosti, već se Cthulhu Mods odlučio za ovaj mehanizam zaključavanja top capa. Kada izjednačimo ove strelce sa ovim otvorima ovdje, onda možemo skinuti top cap i dolazimo do platforme za dosipanje tečnosti. Ovdje pronalazimo dimnjak u sredini i dva velika otvora za dosipanje tečnosti. Vjerujem da nećete imati apsolutno nikakvih problema bez obzira koje flašice budete koristili za dosipanje tečnosti. Moram priznati da mi se ovaj mehanizam jako sviđa, ali bih volio da je Cthulhu Mods neke stvari uradio drugačije, odnosno da su ovdje gore postavili jedan graničnik. Top cap nema graničnika i možete ga vrtiti beskonačno u jednom ili drugom pravcu. Kao što možete vidjeti, nema tu pretjerano velikog otpora, a posebno kada budete dosipali tečnost, onda će ovdje gore situacija biti još labavija. U par navrata mi se desilo da se top cap skoro otvorio dok je bio u džepu, sreća pa nije. Idemo dalje. Ono što mi se jako sviđa kod Hastur Mini Maltolang RTA jeste ova jednostavnost dizajna. Kao što možete vidjeti sa vanjske strane, nigdje ne vidite natpis Cthulhu Mods, jedino što vidimo jeste logo kompanije koji se nalazi na komori. I dolje pronalazimo podesivi Airflow Control Ring sa 3 opcije, rupica 0,8 mm, 1,2 mm i 1,4 mm. Ono što meni nedostaje na ovom Airflow Control Ringu jesu neki detalji koji bi nam pružili dodatni grip na putu do samog deka, jer kao što možete vidjeti on je ispoliran baš kao i ostatak atomizera. Kapacitet tanka Hastur Mini Maltolang RTA je 2 ml, staklo se skida bez ikakvih problema, možete koristiti ovo ili ono zamagljeno rezervno koje dođe u pakovanju. S unutrašnje strane komore vidimo jako lijepi konus koji će omekšati airflow i unaprijediti aromu. I evo nam deka Hastur Mini Maltolang RTA. Ono što možete vidjeti jeste da je dek blago izdignut, tako da ćemo ga svrstati u porodicu GTA style dekova. Poprilično jednostavan i malen dek, dva posta, nogice grijača će ići dijagonalno, šarafi na prvu mogli su biti malo bolji, dosta su sitni i uski, tako da će biti izazov za ove šarafe da drže žicu na mjestu, posebno ukoliko budete išli sa dosta tankom žicom. Ovdje vidimo dva otvora kroz koje će zrak udarati u grijač odozdo.
Cthulhu Mod smatra da su ove dvije rupice ekvivalent jednoj rupici prečnika 1,4 mm. Ovdje vidimo dva otvora kroz koje ćemo pozicionirati našu vatu i jedina stvar na koju trebamo obratiti pažnju jeste da nam se vata ne vuče po ovoj platformi, odnosno da blago viri ispod ovih navoja. Ja lično imam velike simpatije prema GTA style dekovima zato što natapaju vatu kao šampioni, tako da idemo postaviti jedan grijač u Hastur Mini Maltolang RTA, vejpati na njemu i onda ćemo se vratiti gore sa pozitivnim i negativnim stranama i mojim zaključkom. Tu je raja bio Hastur Mini Maltolang RTA kompanije Cthulhu Mods. Jedan Maltolang atomizer koji je mene dosta iznenadio i to u pozitivnom smislu te riječi. Ono što je Cthulhu Mods želio da postigne sa Hastur Mini Maltolang RTA jesu dvije stvari. Classic i Basic, odnosno atomizer koji će izgledati dosta klasično, jednostavno, elegantno. Ono što mi se jako sviđa jeste upravo taj bezvremenski dizajn kod ovog atomizera i vjerujem da će izgledati dobro na većini modova. Druga stvar jeste Basic. Kada pogledate Airflow opcije koje nudi Hastur Mini, one u suštini i jesu Basic. Hardcore ljubitelji Maltolanga, njima se možda neće svidjeti ta činjenica da Hastur Mini Maltolang RTA nudi samo 3 otvora za podešavanje Airflowa. Međutim, ukoliko ste sretni kao ja i uspijete pronaći tu rupicu za sebe, tu opciju koja vama odgovara, kod mene konkretno ova srednja rupica, dobit ćete jedno Airflow iskustvo koje je jako glatko i koje rezultira jako finim throat hitom. Kada već govorimo o performansama, ono što mi se posebno dobro sviđa kod Hastur Mini Maltolang RTA jeste aroma koju ovaj atomizer proizvodi. Jednostavno onaj mali dek, ona mala komora i taj kratki put koji para treba da pređe od grijača do vrha drip tipa, sve je ukazivalo na to da će aroma biti jako dobra na Hastur Mini Maltolang RTA i ona je
upravo to. Sljedeća stvar koja mi se sviđa jeste onaj maleni deck. GTA style je nešto što ja lično preferiram. Postavljanje igrača ne bi trebao biti problem nikome koji je već koristio neki multi-lang RTA. Početnici bi trebali ipak biti malo oprezni, pogotovo ukoliko budu koristili dobro tanku žicu, s obzirom da ovi šarafi ne ostavljaju pretjerano kvalitetan dojam. Međutim, koliko god Hastur Mini Multi-Lang RTA neke stvari radio vrlo dobro do odlično, u nekim stvarima je po mom mišljenju zakazao. Prva negativna stvar jeste ovaj drip tip i jedan i drugi. Kao što ste mogli vidjeti, rupica sa donje strane drip tipa je značajno uža i manja od one rupice na samom dimnjaku i to za posljedicu ima ogromne količine tečnosti, odnosno kondensa koji se stvara u top capu. Tako da pri povlačenju pored pare uvlačim i tečnost, prvi put je to možda još zanimljivo, ali svaki sljedeći put i ne baš toliko. Druga stvar koja mi se ne sviđa jeste ovaj dobro ispolirani Airflow Control Ring. Volio bi da je Cthulhu Mod stavio ovdje neke detalje koji bi nam pružili dodatni grip kada podešavamo sam Airflow i kada želimo da skinemo Hastur Mini Multi-Lang RTA sa moda. I posljednja stvar koja će biti i plus i minus, a to je ovaj top cap ovdje gore. Generalno mi se sviđa ovaj mehanizam zaključavanja top capa na ovu platformu za dosipanje tečnosti. Ukoliko ste pogledali moju recenziju za Sirenu 2 kompanije DigiFlavor, onda već znate koliko mi se sviđa taj mehanizam. Ostavit ću vam link ovdje gore za recenziju Sirene 2. Međutim, kod Hastur Mini Multi-Lang RTA ovaj mehanizam ne funkcioniše onako dobro kao kod Sirene 2. Ono što je problematično kod ovog mehanizma jeste što top cap možete vrtiti beskonačno u jednom ili drugom pravcu i ono što se meni konkretno desilo je u par situacija sam bio baš blizu da mi se top cap odvrne dok mi je mod i atomizer bio u džepu. To bi bilo to raja kada je riječ o Hastur Mini Multi-Lang RTA. Kao što sam rekao, ovaj atomizer je ostavio jako pozitivan dojam na mene. Iako nije savršen Multi-Lang atomizer, moram priznati da sam u ovom uređaju više uživao nego u Sirene 2. Ukoliko ste u potrazi za novim Multi-Lang atomizerom, onda ovaj uređaj ima moju toplu preporuku i definitivno vam savjetujem da ga, ako ništa drugo, uzmete u ozbiljno razmatranje. Ukoliko imate neka pitanja u vezi sa ovim atomizerom, ostavite ih u komentarima ispod i ja ću vam vrlo rado odgovoriti. Hvala vam puno na gledanju, ovo je bio vaš domaćin Vaping Filozof i do sljedećeg puta čuvajte mi se, budite dobro i uživajte u vape.